Imaynallan kashankichis sapankahuqnikichis qankunapaq kachun qhawmasqakis mahina allin p'unchay allin suqa allin tuta kunan kaypi ñakaruni ñuqa yachachisakichis qhichwa siminchista rimayta chaypaq qallarina ña rikuranchis ñakaykama imakunatas qhawaranchis ña qhawaranchis kay sutiq rantinkunata mayqintaq chay sutiq rantinkuna karan kaypi qhawanchis ñuqa qan pay riki kinsantin kaymataq kutiripi qhawana ñuqanchis ñuqayku qankuna paykuna ña rikurunchis chaymi sutiq rantinkuna los pronombres personales chayta kunan yachasunchis imatataq kunan ñuqa nima ñuqa mijuni rikuna kaypi ñuqa mijuni significa yo como qan mijunki imata niwanchis tú comes kay huranpitaq rikuna ya pay mijun imata nin él o ella come kaylanmakuna risunchis kaypi qhawana ñuqanchis mijunchis nosotros comemos ña kay uranpitaq qhawana ñuqayku mijuyku nosotros comemos también. Si quieren saber estos dos, tienen que ver los videos anteriores porque dice lo mismo, porque tiene el mismo significado. Ahora tenemos aquí qankuna mijunkichis. Qankuna mijunkichis. El qankuna mijunkichis es ustedes comen. Y por último, paykuna mijunku, que sería ellos o ellas comen. Chaynata qhawanchis kay qhichwa siminchista hinaqa yachaqkuna lluqamuqkuna kunanmantapacha imata rawankichis kay uranpi nishan suscríbete chaychata ñipuyunkichis larunpita huk campanacha kashan chaychata ñipuyna ya suscríbete a nuestro canal para recibir más clases de quechua.